Hello students, so exercise 4.2 to continue korim 1 to ami complete korizilu question number 2 to swa if the sum of squares of two consecutive odd natural number is 290 what are the numbers. Okay, so I think question number 1 kora na ami 4.2 as start korim, sorry. So ki ase first question to which number when added to its square will make 156. So ami ki korim number to x thori lom. So question et ki ase which number when added to its square, so number to or tar square to add korile ami kiman pam boli dia ase 156. So ki korim x square plus x 156 ok left hand side and minus 156. So 156 or factor lobo lage jate ami etar pora eta minus kore 1 pao. Okay, 1x pao. So ami ki lom 156 ok breakdown korilu korte ami ki dekhilu so 2 is 4 4 is 12 or 13. To 13 minus 12 1 pam ani so 13x minus 12x lolo. So factorization korilu to x common ahil x plus 13 thakile ar pora minus 12 common ahil x plus 13 thakile, so x plus 13 equal to 0 নহলে x minus 12 equal to 0 হৈ যাব. So x plus 13 equal to 0 or x minus 12 equal to 0 হৈ গল. So x equal to either minus 13 নহলে 12. So আমাৰ required number কেটা হ'ব either minus 13 or 12. ঠিক আছে, next to কি দিয়া আছে so question number 2 to if the sum of the squares of two consecutive odd natural number is 290 what are the numbers. Two consecutive is a natural number বুলি কৈছে তেতিয়া হলে কমনত ৰাখিবা odd natural number কক বা even natural number কলে এটা x হলে next to x plus 2 হ'ব. suppose আমি 5 টোকে assumption কৰিলো 5 ৰ next to কি হয় 7 2 বেছি হয় না, so আমি এটা যদি x লও next to x plus 2. so question ত তাহাতৰ squarer sum দি আছে, so x square আৰু x plus 2 whole square আমাক দি আছে 290. So x square etu formula bhangi dia a plus b whole square, that means x square plus 2x into 2 plus 2 square equal to 290. So x square 2 square pai jaba ekhini korile 4x 4 hoi jaba or 290 plus hoisile left hand side and in the minus 290 equal to 0. So 2x square plus 4x plus 4 minus 290 286 paba. So gote ekhini 2 re divide pe goise, so 2 re divide kori dinu x square 2x minus 143 pai golo. So 143 enekwa factorization lobo libo jate etar pora eta minus kore ami ki pam 2 pao. So আমি ললো 13 and 11 এট কৰি থৈছো 13x আৰু minus 11x. So ইয়াৰ পৰা x কমন আহিল x plus 13 থাকিল আৰু ইয়াৰ পৰা minus 11 কমন আহিল x plus 13 থাকিল. So x plus 13 equal to 0, either x minus 11 equal to 0. So x equal to either minus 13 পাবা x equal to 11, but x to already natural number বুলি মেনশন কৰি দি আছে. So natural number minus ৰ আহিব নোৱাৰে, নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে, so এটো পসিবল নহয়. So আমাৰ required number কিটা কিব 11 আৰু 11 plus 2, that means 13. So at the next question number 3 to so divide the number 18 into two positive parts so that the sum of their squares is equal to 15 times of the larger part. So 18 or more larger part to x thori lua aru smaller part to suppose moi eta jodi x hoy to 18 minus x thori lo. So tahator square kita okay x square plus 18 minus plus korile ami kiman 15 times of larger one to thoriso x. So 8 to amar x square ekhini a minus b whole square formula pelai dia 18 square minus 2 into 18x plus x square equal to 15x. So x square kiman pai jaba 2x square pai golo, and 18 square kole 324 আৰু 36x pam 18 to 50 efale plus 15x minus kori dilu to 2x square 36x আৰু 15x log logale ami 51x pam আৰু 324. So 2x square to a to so 324 factorization kora আৰু already eta 2 আছে, etu to ami consider koriব লাগিব. ঠিক আছে, তো আমি কি পালো আমি পাম 3 3 is 9 9 3 is 27 আৰু 2 2 is 4 4 3 is 12 12 2 is 24 24 আৰু 27 কৰিলে আমি 51 পাম. সো আমি দুটা লৈ ললো. সো ইহঁতৰ পৰা 2x কমন আহিব x minus 12 থাকিব, ইহঁতৰ পৰা minus 27 কমন আহিব x minus 12 থাকিব, x minus 12 2x minus 27 equal to 0 পালা. So x minus 12 equal to 0, so x equal to আমি 12 পাই গলো আৰু 2x minus 27 equal to 0, so x equal to আমি 27/2, but এটো ফ্ৰেকশনাল ভ্যালু হ'ব কাৰণ 2 ৰে 27 মানে হোল নাম্বার এটাৰ ডিভাইড না যায়, সো এটো আমি ধৰিব নোৱাৰে যা, so which is not possible. So আমাৰ কি কৰিব 12 over এটা 18 minus 12, so এটো পাবা 6. Okay, so this much for today. In our next video we will discuss few more questions from this exercise. Thank you.